iyasebenza le ndoda lena ledila nemaqala ledila nalapho kugangwe khona. Kuba kuye ke umuntu mabe sifike senza le nsebenzo ukuthi uzokhetha ukuthi kwenzakaleni ngempilo yakhe, ngoba lezi zinto mazingabuyi siyoba likhonsi. Angifuni ukukukhohlisa kuwe wena muntu lothethe wayithatha lento yalomuntu safaka lamadoda lawo lapho yakude that's how agijime ahambe ngemkhondo lelinyawo lingenela eze ofika lapha khona eshathi uhlanipheka kanjani ncaya kudabula ngeke babe ngena kuganga bese sithumela lento lephilavo lehambayo. Uyabona into ongazange usoyibona lana ke la lenyawo leli lemuntu leli lo muntu lona ungenile lana wadontshontsha la gcekeni. Leli nyawo la ngene ngalo lana sifuna lamuhla kulifundisa sifunde ukuthi noma ngathiwa sekunini lapho khona angaphinda acabanga ukuganga lo muntu lona ukhona akuna ntho e re la isha mo